loše varenje, nadimanje, gasovi, problemi sa digestivnim traktom su nešto što muči veliki broj ljudi i zato sam odlučio danas da vam govorim o biljkama koje mogu da pomognu vašim organima za varenje. Ako bi trebalo da odaberem najmoćniju i glavnu biljku koja može da pomogne svima koji imaju problem sa digestivnim traktom, ja bi se vrlo verovatno opredelio za ovu biljku ispred mene. To je beli pelin ili pelen, Artemisia absinthium. Biljka koja svoje latinsko ime duguje boginji Artemidi, jer su stari Grci imali veliko poštovanje prema ovoj biljci i zapravo pobednicima olimpijskih igara su davali jedan pehar sa napitkom od pelina zato što je on zapravo bio simbol zdravlja. Pelin zaista može da pomogne da povratimo i sačuvamo svoje zdravlje, prvenstveno kada su u pitanju bolesti želuca i organa za varenje, a najbolji rezultati postižu se ukoliko ga kombinujete sa hajdučkom travom, hajdučicom, sporišom ili kunicom, kako se zove u Bosni. Ova biljka, u pitanju je Achillea millefolium, koja deluje snažno protivupalno i pomaže prvenstveno našim crevima, ali i uopšte organima za varenje da funkcionišu baš onako kako treba. U tu smešu može da se doda i komorač ili morač. To su ove semenke koje imaju izuzetno lep ukus na bronhi bombone i koje deluju karminativno, dakle pomažu izbacivanje nagomilanih gasova iz naših organa za varenje. One su, komorač u kombinaciji sa svojim rođakom anisom i kimom je verovatno najbolji lek protiv grčeva u organima za varenje. On može da se daje i sasvim maloj deci, bebama, da bi se sprečili grčevi. I u toj kombinaciji tih moćnih biljaka za lečenje organa za varenje svakako bih uvrstio i koren iđirata. To je jedna vrlo neobična i vrlo moćna biljka koja raste pored reka, potoka, u barama na vlažnim mestima. Taj rizom iđirata ima izuzetno karakterističan jak miris, nekada se zvao sirotinskim biberom, jer ima taj onako oštar, ljutkast miris i ukus, a predstavlja jedno od najboljih biljnih lekova za regulisanje rada želuca, pomaže ljudima koje muči Helicobacter pylori i koje izuzetno blagotvorno deluje recimo na stimulaciju apetita i reguliše rad celokupnog digestivnog trakta. Naravno, ukoliko nemate želju, volju ili mogućnost da nabavite kvalitetne biljke, da od njih pravite čajeve, uvek možete da odaberete biljne kapi. Ja ovde ispred sebe imam Bioteo biljne kapi broj 64, koje sadrže u sebi i pelin, i hajdučku travu, i komorač, i iđirat. I to je jedna izuzetno potentna i kvalitetna biljna kombinacija koja pomaže ljudima koji imaju probleme sa organima za varenje. Jako je važno napomenuti da gorke biljke, a pelin prvenstveno, ali i hajdučka trava i iđirat su gorke biljke, koliko ih koristite kao čaj, pijete ih pre jela i pijete ih nezaslađene. Tako da ukoliko imate bilo kakav problem sa organima za varenje, ja vam toplo preporučujem ovu kombinaciju.